Haga jinglakai Indian Premier League hapreng ke Rajasthan Royals Persha ke Gujarat Titan. Haba phai syang nang jinglakai ke Gujarat Titan. Kala khore ke nam job hadin bagalala bat Liem selit ya ke Rajasthan Royals da live weekend. Badia ke Rons penjob jong ke Gujarat Titan layo bantit ga bol bakhadu jong ke jinglakai da Rashid Khan. Haga jinglakai Indian Super League hapreng ke Punjab FC Persha ke East Bengal. Haba phai syang ke jinglakai ke Kynhun jong Riki baru Samuel ke Punjab FC kala khore ke nam job hadin bagalala ban Liem suk ya ke East Bengal da Saul lakaway. Haga ne ke jinglakai bakhadu jong ke Samoy. Haga jinglakai CONCACAF Champion Cup quarter final second leg hapreng ke Monterrey Persha ya ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami. Haka first leg ke Inter Miami kala syak Liem da ar lakaway. Haga ne ke jinglakai second leg ke Monterrey kaliyo ban penki jar nengkong haga minit ke balai peway leng ba waskes. Baling baga ne ke gol la pelog ya ke Monterrey bakan tam dai wela not haga kela step balai lakaway haga gol aggregate. Haga kela minit kata haga minit ke basan peu pra ke Monterrey kaliyo biang mentep ya ke gol ke ba ar leng ba Uberta Remy. Bad hadin riu minit kata haga minit ke ban riu peu sau ke Monterrey kaliyo biang mentep ya ke gol ke balai leng ba Galardo. Bad haga minit ke ban nyau peu pra ke Inter Miami ke hapanele kai dang shi peu ngot hadin bo Jordi Alba liyo priang ia ke red card. Bad hashwa ban kod ke jingle kai kata haga minit ke ba pra peu san ke Inter Miami kaliyo mentep ya ke shigol leng ba Gomez bad ya ke boleh rapat bu da Lionel Messi. Bad hadu bu kod ke jingle kai ke Monterrey kalala ban Liem suk ya ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami da lai laga way haga ne ke jingle kai ban kumjuro kalala ban Liem suk haga gol aggregate hadu san la ar.